Wahyu. Ada Bang Indra. Bang Dede Doyo. di belakang ada Ega. Dewi. Iya, ya jangan lupa ya, selalu ada di YouTube channel kita. Jangan lupa apa bang? Like-nya, komen, Subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram kita ya. Nah, Jadi? ya namanya TV Bang Fitri Squad. Sekuat Macan Macan. Au. Jangan kemana-mana, tetap di TV Bang Fitri. Action. Namanya siapa nih? Kalau boleh nggak Akang tahu. Aduh, taruh. Tar dulu gue lupa kalau gue bisa cebok. Sering. Ada. Ayo. Sering. Ada. Ayo. Ayo. Action. Maju dikit ah biar kelihatan kamera. Action. Itu bocah ngapa ya? Cacingan apa? Rolling. Action. Iya, kiri, kanan, ahal, satu. Ada kemana ini? Gak bagusan yang tadi. Makanya Dia mah aneh ya sih Wahyu mah ya. Gue aneh. Tapi kita Rolling. Action. Enggak gitu. blank lah. Dia kalau itu kan action. Wow, ini baru namanya ikan betok lagi melehoy. Mantu bang. Mantap. Action. Wow, Neng. Mau kemana? Ngapain, mau kemana? Enak nih, pada nongkrong bertiga. Bertiga taruh. Ya bang, tinggal tuang air panas saja. Air panas, air panas, air panas, air panas. Kesandung beneran. Ken. Kegebok beneran dia. Lah, tumben-tumbenan lu. Kegebok di sarung. Yaudah tunggu bentar, gua ambilin air. Action. Selamat Mas, selamat tunggu dulu. Ya, telepon lu Lisa. Mas, bisa tolongin anterin Lisa nggak ke Gang Haselamat? Action. Bang, gue mau minta tolong. Gitu. Action. Udah mau ke Action. Nggak tahu. Kan. Penampakan. Wah, 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 wah. Kan. Kok gue nyamperin sih lu? Nimpuknya kurang. Kan. Ya. Action. Itu labelnya kelihatan dong. Wahyu jangan ngomong. Action. Tadi siang gua main layangan. Iya, 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 iya. Ya! Ya!
Udah. Udah ayo kumpul. Ayo, lu yang megang Indra. Lu pencet langsung lu ngomong ya. Garing tapi. Yang terlalu ketara. Itu baris belakangnya. Lu di sini lah. Sini. Ayo. Rolling. Enggak, kita baris gua nggak dulu maju. dong. Udah, ya udah maju kamu. Rolling. Action. Kemarin gua beli mie ayam, mie-nya gua lilit, ayamnya gua potong. Ya. Udah terus, matiin deh bego. Bukan lari, lu malah diem bae. Action. Kelamaan. Action. Kalau gue ke salon mobil. Ngapa sih lu bocah? Action. Kapan? Salah gua aja kapan? Action. Bodo amat. Action. Binatang. Biawak.